Yeah. Yeah, they just probably, I think she has it.
sitting back here. Come in.
time for viewing. If you wish to come up here and say a few words, no matter, it is your moment. You have 15 minutes. Once the service is ready, and then we'll open it up, take it back, and we'll continue with our service. My father, love. Okay? Yeah, my God. Whoa. Hey. Somebody, you know, we're going. I know. Somebody, you know, we're going.
I'm sorry.
wai o le atua o le whāwau lea. O le raro po i ao le whāwau. A wia e whālo loa, wai whapaka le whanaila i rātou. Wau nei o le toi tū mai ora, le whātou tō mai i a te au eu lava i rauti. Ai ora rama ia. Raka ora uma o e whātou tō mai i a te au, e le oti lava e o e le whāwau. E le whai e le oti po le ora, o a meru po a niki, o e whārosi, o mea i le le roke. I think I'll see it here. The brown. O le whāwarunga po le roke. O se kasi mea na whaia, e le whaia ia mea, pāti e sinua, ai tātou mea roko o le roke. Loi ake miso Yesu o tātou. Vai e so tātou e ora mo i lava, e le oki po e se kasi mo i lava. A wā whai tātou te ora, tātou i ora mo le ni. E a whai po e oti mo le ni. O le nei, te ora te oti tātou. Tangata lava o ia i tātou. Wā mea o leo, o ni wai te miso. Toi tu mai, o so e tu ai. I a whai o ia mali, i e kua oti nā kua mai e ora. E whakaia e a tua e ka whā, o kāka o ni o Yesu te miso. E na whārau o pina i tātou, o na rona roka te. E a mo moe ora, e se tu mai te miso, e tu te miso, na e mo, e tu me toki le whara, e le ai te ata, o iai. Yesu te wiso le au le kālesia I mau rupo le nei tāko ino aina, I o le tū e fia mo le mafa se I nani, I a te nani o mau le atunu, I o le au whina wena, I a se o lau I alo mo whana iti le nei tā e au. O maia, le tāko tāko I atu, o come let us worship God.
whaakai e li a so marawa, e le au nora vi inga i le mutu, e mita o nana i le li, e whaalongolongo i ai e o kua ngai, no lātou fia ai. Ia o tō whāne ne atu ni li whakasi mātu, ma ia tātou i vidi whakasi i lona suafa. Ua tae au mia, ua tae au moa lon whanau le me tae au fō, mātou mori mawina le au o whakasi o lo ngana, a o lo alofa i le mawai o mātou. O te mai o le na oso, o le mawhanga o le olo fōu e au mia o le mātou, le alia o whai, ma ofa o mātou. Au mātou poto e whiti afu kasi. I o mātou patipatia i so i puta wao ma ino o lau o me tātou, ma o le tamaka pele e o. Le au afu a e ne tātou ina mo le sānu. E mātou te mo o mia, e mana o lo ngana, tau toa rua ina i mātou, i le e whai ai le nei whai kama le nei ngā wema i e ngāra ma whamau. E le e pia sobi ina, me i o le whāua whāua. O Jesu le rofa. Amen. Ia ina le tua, e tātou, e le pese i wasu marwaru, i wasu marwaru i ino le tua, e tātou pese whāpese.
se filia o tātou i ni tai awa mo mai e ni mai. O le tusi o le lau salamo e ipa. Na o pai tau mai e pai upo e tonu e whaangata mai e lima. Tusi o le lau salamo. Vala. Na o pai tau mai e pai upo e tonu e whaangata mai e pai upo e lima. Whako mai e pai tauina. O vai e tu i le lana. O le ngā runga o utamata lima. O le masina atoa ma fitu le e whaia. Se a hea le tanata e te manatu mai ai ate. Ma le atari o le tanata e te asiasi mai ai ate. A wā, wa e whaamawana rani te isi, o ia e ane. Wa e whaapane e mfui o ia i le mamanu ma le matanohi. Upu mai le whare fō, maua lea, tusi o mātai o na tāu koe ono. O le au whaitawina, ngata mai le whaiupu e lima, wha ngata mai le whaiupu e ono. E ata talo, awa le pēri o te ngata whaafia ane o ono. Awa, walato fia tutu, matatalo i le sunako, ma feta lai atu. Ina ia i loa e lātou tangata, moni, o te whai atu i ātou tau, ua maua e lātou o lātou taui. A oe, e a e te talo, ina ia e tu atu, i lo wafe afe, ma puni lona puni, o na te talo ai lea e te maa, o ele mea nilo. O lo te maa fōi, o lo sina mai i mea lilo, nā te abatu ia te oe le taui. I whamanuia tere le tua e awa i tātou whaitau i whāranongo nā nā whionga ia. Tu mawatu pēr ia te ia o na lawa di ima, nei se i o e whāmu wālawa. Amen. Se la duas como lima, se la duas como lima.
Kau sana mai, semua fifi au ya kau, lo matu, lo katu mafu. Esa nomo o mau lo mai. Ya, ya lau ya tu o ya no. Ya, mo semua mau fifi o ni si o mo, o masani mau lo mai. Ama ya ya tu la ya tu leo, semua fifi ya fatu fuma. Ale mo mau fa de mana. Ya udah tu mau na fio ti a kono. Ya ora ko le ya mo ata tu mo di mau. Tan solo y la manuría la bala malama y no so al no
watu yai. Ai manuia lava suma especial, manuia da ofia. Sua. Oi, cara, tem nem para não pode. E aí, o trabalho manuai. Eu maneira. Ah, não, tá todo dia mal todo malado. Eu sou perfeito. Ia batai mo leva noi, ia veia, we pay masuyo, whanau, suma tuba ia tato. Oro ingo, lima, atua levau, ora visita, atua levau. Io lutinase, tono, risina, topino, tato. Ia masalo, ora ia tisio lato, toi. Ia masalo, ora, eu pay masuyo, Pawale tena te pere ilo toto leisi amale mani. Now te mantua la aku te tono ai mo tika me ma ku ni mai pa ku ni ma pa. Ma amata ilo ia pe pa na be ma ku te mata mai a te tono. Nese ma le ne to ina. E ui la na titi pe te ni ana me maua e loko mai la me pa na mo tu pa fini. Ele pai na nado de to ina ila ila sayo mai la mai ko ko la mo to ai mo to to gas gas to ina apa tai to ko i pa nau para uma to to ama to mai ai mai a clipper no maria sibera mo Joseph to CD usa CD Joseph Gabby Ito kaya ayama, uso ya Joven, uso ya Luko. Kung ay kapauto niya para uso matupakino, utotoro. Ito ang may ipapamoy. Kumari ay nilauso ang mga office. Kung niya mas titila lokumama. Kaya kumari sa uso presing. Kumari. Jadi bagi este lugar na misa kang kali na Turkiya isuro ni po yung mga ada
pese na awa mai ko e o ke.
to share these last 4 or 5 years of my life and just getting to know my family and just tell my father I have no words, but just apologize for the pain and suffering that I put him through as a kid. And just being home and being able to show him that I'm not just 18-year-old kid anymore. I wanted to show him and prove him and make him proud of who I am today. And I'm fortunate and thankful that he was able to meet my wife and our son. Thankful that we are here together, and I thank all of my family members that are here. And I thank everybody that are here. And so, I mean, this is again, being in this situation is different times. That all men and still no longer with our parents, both our parents are gone. We thank you for your love and support at this time as we go through this difficult time. And it's just, remember this, my dad said, and that he wasn't even my family. We love you so much. And I just thank you guys for being here. And we'll continue to carry on our dad's legacy as best as we can possible and live up to what he has right now. Thank you, Lord. Thank you guys. I'm really wrong. Thank you. By the time I have enough, I'm Lawrence and his wife. I just wanted to thank the family for everything, and just want to say a little message and a little story about my relationship with my father-in-law. And I was so fortunate and blessed that he, along with his daughter Gabby, was there when Suzette proposed to me. And then we were just so fortunate that he was also the best man when we got married. So he has always been such a blessing in my life, not just me and my husband, but also my son. So I just want to thank the family for everything, for all the love and care. And I was just blessed with such a great father-in-law. And what a blessing he's been in my life. And so I just want to say, even though this time is a time of hardship, that so glad that all the family is here, and I just want to share that I wasn't blessed with a nice song to sing, so with a nice voice, so I'm just going to say a memory verse that's dear to my heart, especially for Tautolo and Susie's children. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would tell you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. John 14, 1, 2, 3. And that is a promise that the Lord will be back. And he will take us all, so we will all be together on that glorious morning and meet again. So with that hope, I know I will see my father-in-law again. And I'm just so blessed to be a part of this family and be here today. Thank you. Okay. What you have to know, Monsieur le Maire, time to super take that. Man for it, if you can't do it, because you auto fidel to one, you all year, but we have to meet it. Now, there are not very well to family now. Yeah, but I will want to surface it down to your eye. I want to know yet. Bakta berteman, boleh mafuta utautono ikafobia kari ikaribo, tama roho fatasi diho, uia safai mata telefono mataimika, awal fai utusia lekalisi. So boleh maha boleh boleh suwe, jatuh boleh usuko. Oh. Matu farifana, tuito abano aye toi, tuito muota aye tuito tu, toya wau, walita mai
la ia masuk ke fiau ia tatu ia sepuluh matu ia tamai tuoi ari generation matu ia tuoi tu apa tuoi ari lekang ha tai dia dua Asia ni orang itu tu dulu si kamate ai orang berdua musuh ia awal tengah tu boleh macam mafia wai kafu boleh dicoba mencari dia tu itu dia mencari dia tu yang wacara tu pun jadi itu yang kau kan dia itu cari dia tu itu dia alih oleh mafia nama benar usah di besok kan oleh mana mana tu kali sini bu dia itu telefon ya pela Rusia ya TV na oleh rumah gue TV oleh favorite food atau ini oleh bisu ufia dia betul dulu faru betul bisu pun ya betul dulu beri dia yo dia kata bisu pun dia fior itu pun beri papia itu mai itu oleh dia bisu ya soalnya ya terus beri dia tu ini oleh cici itu tua oleh bisu ya boleh tidak apa cahaya sebagai cahaya boleh dia boleh web boleh boleh awal awal ya itu sebut mau kalau sudah ya boleh sama terus ya biasa ini pakai sama Ja, als je dus naar de park, ga je af. Ja, dat toch. Ja, ik denk dat je ook al hier kan zien. C'est face à Rockwood, de Marcina. Ja, toen in November, December the 12th, 1971. Kijk je nou in Nederland, dat we in Vietnam. About 25 years in Bali, in San Francisco, when my graduate class, about 55 years, in North Carolina. Na dia lang kapaan itu, melakukan pergi kemana? Kita mengumpulkan DFC, kalau kita ya, kalau pakaiannya dua gitu, ide melakukan pergi apa? Ya, eu fui meio uniforme, mau pergi, kalau pergi yang não,
Eu vou lá né? Eu vou foi eu fiquei lá dentro lá. E depois sabe que concordo aqui no lugar. Olha lá a frase. É coisa de vamos tirar. Ele a filha. Ele Navidad de los Unidos. Salvina,
Kini oso e kini tau kua. Ia mea maha rua ia sioka ni kai au. Tau kolo. Ia ma koe kasia. Ono masiki whenua ka ina rea. Ono pawharo. E re pepe lo asa kara. E ia fia sai ma ki ue na ka mapere ki ka mako maua. Ia whakolokola sa whastu kuna e hoki e ue. Ia maki ina ki rei ronga me o masiki. Ia ngāpere koe tāmaka deka makile vene. Ia loko ia sa ko ka kasini vene. Wanu fia i kura i o pawharo. Kisa o, ia koe i mako deka makasini vene. Ia o pirono kau rei kau karapa. O ino ko i nāo wa pere. Ia tautolo, karo whai, ia sarua. O le maki mofo kumini. Ia lo e whakasi no kako riki. Lo e pese na mapio na mitia se. Ia mo moria koro whaana na ia mako mātua. A mingi e rese nisio kako aira na miike. Ia o mama maua siota. Ai wala o ki nā whāra. Ia e pāme mako pese. E mako re laro. Ia wai mo fui. Ia fo siota ia whare e sāu fui. Ia risi kula na whaame moe. Ia. Mai no whamoe.
Ya, tulai masalah atau kalau masalah itu, kalau mereka ni, pergi di mana sah, sawat kalau saya nak tuh di itu, misalnya baru salvo, pergi tradisi, misalnya memang di budak fantasi detail. Rasa ngomong atau perlu se mau sesuatu pilih, ya orang faham tu dia sama tu, mau itu lah rasa orang faham. Good morning, everybody. Good to see everyone. So we are Susie's side of the family. We're the selected representatives. I feel old, but I would be amiss if I did not speak at this uncle's funeral, because let me tell you something. At the end of our lives, when that's us laying there, the only thing left of us is what you sitting out there remember. So if you have a memory at a funeral, don't be scared, get up and speak on it. Because that is the bulk of someone's life, the memories that they make of who was, because each and every one of us. My memory with my uncle matches everybody else before me. He taught me how to gamble. See, Uncle Balboa was such a good gambler, he didn't want to teach Tiffany since he taught Susie's nieces how to gamble. And the funniest thing is I grew up and lived in Samoa, and he still found a way on the trip that I was visiting, and he took me, Mo, Joseph, to San Manuel, and I didn't tell my mom, and we didn't have cell phones back then, so it was a big thing. But thank you, Uncle Pablo, because that gambling experience is why we bought a house here in Vegas, to continue your legacy, trying to do a job. But that's my funny memory. My heartfelt memory is Uncle Pablo's priorities. Someone in the program who wrote this, who's very heartfelt. But there's a paragraph here that says, Uncle continued his dedication to his church and family after he lost the love of his wife, Susie. And I would just suggest adding that he continued his dedication to Susie's family too. Probably more so than his own. This man left an impact. He's the reason why our generation, people like him, our fathers, our mothers, are the reason why us, how many kids know anything about our culture or our family. And it saddens me as we lose that generation. I feel like we're losing each other because we don't know each other. It takes time if you have an elder in your life to speak to her, because we are a well of knowledge. Uncle Coco couldn't remember if he ate breakfast that morning when you were asking, Dad, did you eat? Did you take your medicine? Oh, baby, Mom. But Uncle could remember your family tree 6 generations back. He could remember, this is Uncle's mind. And if you were paying attention, he was showing us his priorities. He loved his family, Susie's family, anyone he called family, more than he loved himself. He couldn't remember to take his medication, but he remembered when you were getting married, when you were graduating. He remembered when your mother's funeral was. His priorities. He was a man of very few words, but very many actions. Jake said we have 7 minutes. That's my 3. Okay, I love you, Uncle. Ya, familia sudah kita ada bulan sebelum mau, asyik tunggu aku fez surpresa. Se eu falo que ele não mora, já fala da bau para o gole ele auto faz forma mas já não faz, tá tudo bem para a cidade, tá para mais para também para todo e a
pese foi le tau fai atu. O le pese lava le e fie ni tama ia tōtō. Ia mana i o mātou mātou vai atu. A fai mātou roto a fiafi. O le pese a le e ia mātou roto ia fiafi ka mātou mātou. A tasi o ska aina. E le nalo le ma. E foi na fatu no mau e tō fini. O mātou whiora e lava na tutu kua e la hoi ka kōruna. Ia lava le tino o stanata fu i le mau iana o economia o tautore tau ni tautara ai te roa lava na tamari ana ma le roto fu lo tō whāma fu pautano o iai o roka tū mau pia i lona tūranga i pia whaia lai o sa whai fu la tala i mātou sira whainga ma paria fu so mātou tōro o se kai ala soa o awa o tautore ma lima o se mātou tina i asusi na i mai loro Lui lava lai o lauta sana, tau na vaea e tua mafta na whae mai. Ai, ia ia te tuluma ma tau, e lei ma vaea e alofo tautoro, i a imo si o ua merea, tautoroe, sa uia na ala malanga ma whiwhia, ua ma le ore le tu o la ea la tautua, ia, salo nao o whiwhia ma si a ma le rai, kata mai matou, ia a sa mai maukupu, ia whamatau si kusala, kono Yesu tuikua. Ia le tu pelo na lama ki inga. O a ifo tu lai o mua langa ngana. E ifo au e langa na te kapeana. E kua ia, mai kua ia lama o ni o hau au. A tai se anoa, me titi a. A mai ai o ni whiwhianga me rote. E i hongi se maa kātai tama. Ai sa oa ai i lona winga. A ma lua me rote manga. Ai mai o kua. E se o tō lua. Ai te maa lua no. Ai mai pāu. He has shown me on the hand what is good. And what does the Lord require of me? Just to do justice and to love mercy and to walk humbly with God. You know, family, ele foi bom filho e meu marido não vai ser. E aí eu pus essa situação. Eu não tinha igual. É uma boa família. Eu não tinha essa situação ainda. E tu tinha essa situação. Eu vou na minha tua. Porque ela vai te suma e aí vai no lima. Tira a certa opção. Ela não me mandou. Eu te afia. Eu te olha algo fora de ti. I don't really. There's no other joy in the heart of a parent than to see their children walking in the way of God. No matter what happens in this life. When we all get to heaven, that's one thing. And I told my husband, you will see me and the children under the tree of life. And they 16 years here, I am not sure. The Sabbath and Father of the morning. I'm a minute to go to stay on to Salami, Tato Aina, to my boy. Oh, I had to. As I told you to figure out a name now. Oh, yeah, that's a family. No facciamo nervosi, sfifiani a te, ono vera, perché o malo viene senza mano, lo so malo, fai la missione, non hai la roba, che vanno nel suo momento di manca, come viene il suo fatto. Amen.
tau sibio. A leo te tau whio o le whāputua. I fought the good fight. I finished the race. I still hold on the word of faith. Ole, e a fo ta station na ni e le tu. Ma I fo I mato e chef. Aule, ya bomba o fera na sana e bani. Ya o te mo fo ma ka le tu. No longer maybe mato ele that time we are not even married. Yeah, I still feel easy. Especially when I was coming. It's all telling my children no. Starting with oh. Little one little to follow the are the words I want to without seeing. Yes, sorry. Maybe so I am my future. Maybe so I am my last hour, maybe so I am my youth. Yeah, maybe so I am my sinner. And when I'm my city, it will roll on my own city. When I'm not time, paying and watch staying more. Low made up on my tour of the way. When I'm not time, we love them. Na fatia, analo nesse daí na alcança. Legacies, tato de alose. Death is already not your Lord and my Lord. I thought child in the child, Mulimab, in a later. I still station in Campbellton. He retired in 1996. Mafetawi lo, yauti alona le suna fatenile ya Panama. Yale foye, retirement. Yale alona le taleshire. Yale peli fantara le suna fatenile. Le fayofie, andesie. Ya macho se lo lana dele. Anego movement, the woman to fire the thing, not the Jew. Never thought China. In their woman, you have to see or to draw for you. You have to hear the day. Of love and man at the name, yes. You are over, Sinufama, or your woman and land, or woman some year the Jew. We all want to go there. You have seen that. How do you go there? So, tell them what they would be out. And nothing they can't share. Tell them what they you need to talk about death. Now, I don't know you also for, before you don't you also for bail. You have to trouble. So, what are you going to do? If you not to watch you go tough. Now, they fight out village. Kami oi, sami. Alimana ia tangata au mai doji. Le sahui pela rumana. Bili na le fafo i le tua. Au mai doji lo so fumo lo so fumo. Le ka ko tu mau de le tua. Matato faia fi. Whatever church you serve. Be faithful. Au oma mafama. Le foi tato mo. Lupule a uma fama. Ele só desiste. Estamos tendo um efeito. Não é uma boa efeito. Vem fazer o efeito. O homem deveria uma fama. Fala meio efeito. A fama não ia trazer um chama. Ele ia botar no ar. Por massa lima. Senata gosto botar. Ele senata foi a ele. A outra ele matou o outro. Essa é a uma ele é manado, pista. É pista, deixa a matou no mundo, chegou a matou o peluço. Estou no lado. A partir da dele, eu tenho roupa.
maliu le vau. O se tasi a whenei. Yang sulu tau. O maliu le. Alang tu mo foi, peka tu le noa le. O whanua le mo sa. O sa mo mua ma. Malu le. Kia ma whewa le ma whatasi e mai le vau. A le o tu sa. Wang le o. Ya le. Tau tua pia. Ma whai le whina le. Tua whanongi le samina. Lo suna teta. E whanongi fo le samina suna whapenenga. E mese whatua. E mese la whia. Sua whai su. Amen. Good morning, family. Everyone here today. On behalf of my family, I would like to give my thank you to everyone. And all the family and friends here today. For those that have sent their condolences, we received calls, text messages, emails, videos, thoughts and prayers. And they've both been comforting through this difficult time. And they've been a reminder of the impact that my dad had on me. First off, I just want to acknowledge some people that couldn't be here today. This is our older brother, and his kids. And my son couldn't make it today. They just wanted to send their love to you, Pop. I love you dearly. Long Paul, City, Long Level, Junior. But, funny story with my dad. In 2019, came to find out that my last name is actually Alea. He told me, yeah, I forgot to tell you, you didn't change your name. Okay, that's fine. That's my dad for you. I'm one of 8 children of my father. There are 4 sons, 3 daughters, 8 grandchildren, and 1 Julie. We love you. My dad was born in Valley Break, Omaha. My dad was one of 11 children. He was the very last one of his generation. That your strength, your courage, dedication are an example to all of us. You made your country so proud through your service. Thank you for all 35 years you've done and the sacrifices you made for your country. Our father, our hero. Then to continue to serve proudly 15 years with the United States Post Office. A pillar of the church. One had a deep and unwavering faith and dedicating his life to serving God. Dad was a man of God. Always, everything was about God with my dad. That's what I remember from growing up as a kid to now. We always preached it to him. Nothing without serving God. You are nothing without God. My dad always told us that, and I take that to heart. In 2009, our lives changed. Our mom passed away. Not only did my dad, we lose our mom, my dad also lost his best friend. Then on February 4th, 2025, our lives changed forever. It's always difficult when you lose someone, you know, but it's even harder when you lose your last parent. My siblings, Luke 137, for with God nothing shall be impossible. If we as a family can put our trust in God, we can and will get through anything. Like you have to take the good with the bad, smile when you're sad, love what you got and remember what you had. Always forgive, but never forget. Learn from your mistakes, but never regret. People change. Things go wrong, just remember, life goes on. He wasn't just an amazing father to us, he was an incredible human being. His love, wisdom, and strength continue to guide us, and his memory is a source of comfort and inspiration
Even though he's gone, his spirit lives in those he touched, and his legacy will always be a part of me. Dad, it's an honor to bear the same name as you. I'm so proud. I know I didn't tell you all the time, but being named after you is an honor. I know I took it for granted, but now I understand why. It was to be named after you, Dad. I love you so much. I'm gonna miss you. Dad, I'm gonna get home alone.
Ole a fema de telefone. Você também é tão puro. É tão puro, se há uma na boa de tua, não está mal. Olha lá para ele. E titi que te lo faço António. Fema de telefone. Então vai a de telefone. Vai bem leite. Calecia. Não vou vai uma não dá o calecia. Foi a tudo aí. Tá lá o telefone. Confirma o telefone. Já. No na época última foi o time não sei como. Aí Maria vai não foi o telefone. Gosto ele foi no filho, ele foi fora do campeonato. No Maftana, na fama do Eterno. O Yatura lá no Frastai, no Sul do Pecado, o Pelotúcio do Lema, das Vegas, Suma de Pereira, Mica, el mete. O aula vai suma também, e suma na terapia, só mima, na firma de acordo. Porque o cantor como ele o não mata o filho, o do pastor mãe, pastor. E olha, o Deus é bom, mal Fernando,
ngā rea kua. Ka ki kai tūma i ngā wera. Sa roe, e isi o tō māsau, sila fia, tauto. Ke e lama ngā wera whanau ana. Ngā oi loa mai te o sanga o ngā o mai o tina ia o sa ka te ui ia sa whakatala mai ko o sa ia ia ngā rima sa ngā tupamata ina ma le sua le te reira ia tapu stamata ia rama whaitua ia i tolu o le tuwhawhine Tau, e aí que eu estava batendo o lima essa e a maia na boa cá uma se então sana no la valeu o valina vai ser algo e não se can já é o nome do mar doutor já do rua foi final de anua eu fui muito ali esse foi lá todo na rua lá de tudo como está família mas ele eu só fui lembrar na rua a rua é mais uma foi final e a passou eu fui marolou Boa mano, na rua ia ver foi de carecia e todo de carecia ao que faz passar. Ia uma era ia malama e Texas, o que malou que o coletivo de Jesus. Ia ele foi ia malama le malama mai a toto, le tau sanga e, wa ape skuma, i maliu o le mato ki a kono no i alisaki, le malama mai a toto lo ma Jesus, ia no foi tala leo foi leo mato tau. Ia, i leo na e sau la tau ro, não é vai mais eles e a o que foi ele o isso aí a todo e a olha mas que ele foi o malama na todo está fino ele lá não sabe ele não vai ele não Apolo Marco Carecia, e aí Marco que e a mulher, e a Loi Marco Cala, Marco Carecia, e a Falfane Marco Carecia, com os mulheres, a Maia Coelho Canal. Ya, sampai jalan dia matu, mau matu bulan masa ini selesai mengajar. Ya, Maya dia, wajahnya rumah forma, rumah mana bulan tanah ya, wajah forma, todo forma dia na ia mulher auxília se marcou o vermelho aspectos no maior marco fação uma corrida e aí lá o faiol e a maldição que vai na amiga ele mete marco de carecia todo e aí o marco de
Fai la marama le unga le pua. O watu milona malo loma e whāra wā. Le suma le teki fono o le kalesia. O le matamo fio le pua. Le afioma le tlaponu. E o tono, e o sili, no leo. Le ao le tonu tai. O le whanau hoku piso a lama. Na pātū e lia I wao no leo. Kau whai. E o malu toa. O malu wai. Au pena o tau. E o te whakaina o I atu. Una o tau sana. Maso tene. Lola. Me ira fodina. Gata tolu. Toto. Naua. Ele e mori ma. Tama te alofa. Mai te mao. Mai te mata whakua fina. Mbana tua ai. Ara mai kua sa noa whakea ri. O mako o tōngane. O lona tua fina. Ia. Tōnu ai o le nau na. Ai na nato. O tau le fio o mai nei. Ia. Se faz uma sala. Mata e nau. E fia au wai. So se la tama kalesia ma kulema. O se mata e usta. O te mana tua e. O pae da lore uma ai. Kau ai o mure. Ia o se fuo i. Il tutto ia e nesi da leo. Leo fai una fai. E tau tono se fai u. E va a Aí se não marcou fora que ia não leu nesse e aí no gol no vai tudo ia o salmado mato que a tom que a tom vai ia Kai fu le ma fa malo. Le suma con la fiamma fuori che a poco si ha come vai. Vero come vanno. Tra tutto va tu. Ya, vero tu nati. Ya, oi tu non vai. Ya. Che lo na.
lea so muli la mole. Mama ftana mtoto sa ele ma ko fo. Yo ma e fo ma ole. Mo moli no fa. Pablo se tengo a ele a todo. A ver sa fa. Ya fa mole no fo. Nasa de Noa. Ya, vai, todo. Tem pouco não pelo mais pelo mínimo. Uma lluvia final na água. Tem uma mata feio aí. Uma linha água na água. É tudo. Tudo. Agora que o colo é cheio, então se criar uma. Já. Aí vai o espelho, o teu nome, aí vai ser está no pelo, e facinho e até o tolo, ora que o aí pana. Calcio, no to pa ma ya ya, de tawa marina o to roto, de tawa marina o to se fua no ora, vole fua ma jal ne, fateleina le o to marosi ma le ora, ma le fua. Io to salvar mana tua isso tua maior tawa mai na isso kuma ya to pa pekele la pa tai lo so sua tawa mai pa tai lo wa ko prima ao lado Soswan Yamahu e Mahua na família é tu. E aí foi um sincero Yamahu foi Dalmaran. Eu mandei Dalmaran e aí ele é tu. Eu chegou Dalmaran aí fala Amém. Thank you all tātou tausara. Iti swinga ni titi o tātou whasolongo. A mai a tausara wa soonga na ua. Mai a lau i a ona usu rea pese i usu tonu. E mai a tue whaini o tātou tātou. Ia au mai o kia ni mau ni ka lau. Ua ia tusu na whiwhau. Tau. Mai a tena i ma tātou tausara. Whaoa te. Fai a fo'i le tangata, fa fo'i a tuai o lava ni ina. Moni ai fai silamo tarita, o le oso le la se e moto le la. Tu mau lava ni ina ia oe whakawau lava. Whaktai ni lei tai au fai, toi mātou poto, whaktasi ni lei tai au. Ona lea lona. E a mia i o lava whinanga. Ne whaia so mātou loto. A inga tū tere na tū taulanga.
ua uma nei whatatia le fua au mātou o lai ni no nana. Ia nana whaatai fo i nei tai au. Pai le otu, mātou te poto ai, mo moni mau lo lofa mo lo wana le. Amatanga lava nei matanga, sa mātou tuatu i lau fio me uma. Mātou mana uia lava lo nganga paia, e tai ai me uma i tongo nei matanga. Whaatai fo i nei tai au. Paina mātou whaatasi me le sunga whaapenema. Mese lau penga wela tofia le tua. Mese whaatua. Mese le loroa. Mātou mai e mori mau le asa ulu guri. O le alonga. Ni ia lau fio le nei tai au. Whaatai fo i te maa ulo maoni i uma mātou te ngata. Te lo teni mātou te le wha maoni au. Ai whaatai ni nei tai au na upu. O lo wha malo si ai mātou. Ia te maa sina fio mātou na maona. O iati lau sina whamanilo ni nei tai au. A o walaaru ni nei tai au. Anga ni nei lunga le whanau. Le te maa ia tau tō. Ia inawa seisi ngā te sea le au kūsa. E me se tu tele me tu tolanga. Na ola upu lea, e mātou te whānongolongo, whāmalo si ai i mātou. Whamanuia le whainga taitai o le mātou ni tanga. Anga le lunga i ata ia, steni fo tutu lai i nau, whaapenga le whainga mwana. Alau fo i sunga whapenenga, ia le o le au whainga mwana, anga le lunga i ata mātou. Ia lama mea lo ngā kue, ia whainga mea uma i ni ai ore. Whamanuia fo i lea onga. Sa. Tanga ue hei pe le tama. Anga lepe luma lea onga. Wa i ola ma le malos. Luma i a te ina. Wa lo tau tua i pia mo oe. I tongo na wena. Lo ngāri ue hei. Tanga fo i le tai au rau fio whainga mātou patasi. O mātou mai e mori mau lo rofa mo lo wanga nei. Ai mese aso nguri mātou uso. O lea onga fōi. Mātou tuatu na e i na uwhi. Whamanuia mai oi tongo le nei matana. Mātou whainga leo. E vi i ai oi. Whamangalo i mātou le nei taia. E singa whio mātou tanga. E nāre tawa poleo. No lava swafa Yesu. Amen. Amen. Ia. Marona sa. Pega no pai. Ele foi ali na upa. O amado lo fia no tomava ainda no limão, para a longa, o tamanho do corpo. E aí ele fia o lá no limão. Ora, eu estou se da pai, o limão era no folia, no fortaleza, era o torina. Sulla torina ai lato faiolo, con fortuna, il governo, a Doris. Lo faiolo. Uno lo fa mai quando si casi ma foto, e alle cari sia wow, o lo fa mai quando si ha la lavoro. E lo tu la ia tu fatto sanno un no, o sia la ottimo di cari sia. Ai le si via o lo mafuto mai alla gara. E fa ho fatto va a fare il suo marco e come o lo componi mai ora alla fama. Di stato normale tutto. Allora una lezione qui a non mi foi fa ma non fa ma se e lo suo è riferimento per tutto io le casi. E te la ainda tu stelle molto fa e allora via più male. O io le non idea a usare la vera o malai mo ka ko fanua
sama sih. Ini nafas jauh lima ini faktor apa? Tahu sih lah mak dia ifan tu, awal nikah, awal dia ada lupa tu mau dia tua. Dan bersih air fana tu dia awal nikah. Ya itu faktor mau rumah sawina. Io ainda tu stelle mo tu fa milani ya mo na facilità io le cale sia ma tu fio le tua ya te nani ne mau per tu e le misa ni le foglio mo mando le tu le o su maio le come ti ha molto vino da una web mau di mai adesso ma allora un sa Tanya kuparita ofi o masih tahu. Ayat itu mulai masa jadi bawa matu saya tu kuat malu itu. To stay alive, to be alert. Ya orang macam itu paling tu. Awalnya aku boleh suatu memalu le kuat kama, le aku boleh nama ia, amin. Awal si na fia no no mame o mas ti vai. Aore no le atu o to ya te ina. Se a ea te mata o e manatu mai nani, mo le ata lidi o le te mata, e te asi mai. Do not be like that. For your Father knows what you need before you even ask Him. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Matua filifidiane na paulai na ese bae o ka o pa salamo no fekto vina. Ya no se fu ma te yo yo. Ya sa fekto vina o ka tu fa yo no mo ya ni vita ya. Ako manatu ya por manatu o tu foi tu ta e ma fon fon no fa ya ngana o le ka ya un saunino si la fia le tua mutatu mativa. God knows what we need before we ask Him. Le lavoro alla mia Gesù le ri il lungo le nomma alla nafile a wao le kalesia e fata asa Salong maluma le la uma la le kasia le ka polima fata uma le mo le amalu ia e amalu wa fai mo la tu tu fini o le famo ratu o le famo o le lomo pu yori ia le alo le tu soifua e fai no te kama il è un solo nato uno e fa un uomo in ali dell'altra ma va ia il cattolico nei guai non fu di faro e va a malla gli altri non hanno però poi hai atto le tue faccio atto non la chiamare Aku sila ko kalau pandai tahu ni macam tahu kita ada kalau kamai dia tu ini. Tapi dia mau bawa masuk tu dia. Kita follow him. Smile. Yang macam naik sini. Ay mafukai soal orang. E ala le tua vai na le tua e foi o mo mau no te ma fa e na ta wi fa so le o Yesu le tua e le matau ya te fa mo dia ana na tu ya mo ko e ka ngata le o a le o va e ni o ko ina tu yo fa mo dia It's not majestic, but divine.
Yo le tua e siri esse o malo. How do we know at this point that God or our Lord Jesus is divine? How did I say for the Bible? Tau pe ono matei o feito wina awa o sina fia lo to tama le uma o to masti vai a o le yo le atu to that for your Father knows what you need before you even ask it. Tau fi se au le aso le to ya wa to go wa to le na ya wa mo ka to mo fa to pe le tu e fa wa wina ngā rewa le le. E se whai ngā lea tua e sila fia mea uma. Lea tua na te lamona ina le te mata pe a oo ina o mo mia o ngā ngāna so swa. Au wā lea ngāna e mafa na whana ai. O lea ngāna e whamaro sia ai pe a oo e so me masa. Ma si ngā te whana. O lea tua na te au mai o na whine te a o ngā whia ina o tātou morma i whawhi tā uni o whaina i reina rama. E o a whoi ni matutui o le oki le au soe e au mai a lea tua o sirisi ese e mawhana whana ma to o maa lia ai ni tanaka whaana o noa. Ai mase lama i le wato e siase tas e pele i loto. O le oti e peo si tau mafa pu lowe lana. Le fia manaka o aise kasi. Se me ai pukea o nao whai ai le manongi se ai. O le oti e sua mani e whani o ati. Ona e le aise kasi e nate fia tau whaina. Le o ona le oti. Le aise manongi. Ai na o le loi mata manini o le whaano. Pai maana e whasi tofu ai ai, malawona, aisia. O na wamotu le maafutanga lea. Sa maafa le whana, sa whaawai le rofu. Awa matu mo fio le leitu maso, me whaka natu le tala le lei, a wāu sila fia le o kutama. Mea o to maastiva ai, a le iole atu o togi a te ia. O le upo moni lama, e wha mativa ka mata le oti. E lea ona e mativa i sa auma mani mea o masari ai, lea e o tonga na kupe. Kona mālo, lea ai au soe. Ai mativa ai le ka mata i whatu tua. E ka siri ai le ka mata soi fua a o fea ere. Where is God? Are you sure when I say God is good, you will respond? All the time. But people in our little boy market, or in our eye, I could tell them with two lungs. The seed of fear, their poor, they are without the mask. You are the Upu now, or finding in our eye of people. For my very time, you have need. For your Father knows what you need before you ask Him. A mai te tau no lo ti te o le to vale ka to loto la apostolo di cani se Filippi a walo wala o ya te visole a o woti o le no via o to wala for to me to live is Christ and to die is gain. Father, wala it is a celebration of life through His servant's service. Tato ti fa no. Io ti tato non mi fa piacere. Ah, io ho un nasa tato lì
kile tu mamau le oti. Yo oa le li oti. Tamaka balei. Fetongi maa tu feangu ele motu tamaka tu loma liu matalumia. Ai le toi soifua manu maaroma. Le whao le tala o sāu mia mo tātou uma, le manuia la. O le ola e tala atu o le oti. Pānau ma ai. Matano fio le tua. Wō ma au na mai a mesa tātou kūrena, ma tātou tāna luena, ma rāo lumo le nei sāu mia, e mo moi awa ma nunga a sau na mala e aki ae. It means we rest with blessings. But trouble and grief will awaken us. I know that we all wish that this is only a bad dream, speaking on behalf of his children and family, and that we can wake up from it. But keep in mind, when someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. Those we love never truly leave us. There are things that death itself cannot touch. Only God. E iei mea e mo whai leo ti la kao fia e tātou. E mo whai leo ti la kao fia tātou, mai lea lofa, tu noa mea tu. O ia o le au fia. Tātou moto stele ina. Maua le fide e mua le mawhanwhana. E au tātou nāwhai mea uma lea tua e ala e stāle. Maua tātou kune e ono o mātai. E se so mai ala na stāle awa o mea e tātou e isu. Pai lea tua ma tō manga pe au mai whakatā. Ona e tō maarie no fide e mua i mea uma e lona ngāma. Au e suke isu. Na o ai sa tau ona o tātou mātipa. We are in the next season. But malama Yesu e ama e amu sa tau. Because we were very poor spiritually. Na ui ai le ama e lema whai e se kanata po se isi lama mea na ui ai. E se a alofa. No na alofa tu noa mo kanata. Ua onge i la le ama. Awa na la mea e koe. La mea i aku i sa tau e la. Ina e tā moa le ola. Ma moa ati le ola. Ma ia malala tātou kama. Ma whanawhana ko i o ai. Tā le sia ma tātou kuhema reso le au fia mamata. Le suafo Yesu le ola. Amen. Nara tātou vi le atua te se mose lau te kusuru no tō. Ia pio lau e tātou kōkalama.
foi no alvar que dio dias e aí a o filho da polícia no sabe faltei o senhor na pessoa morar no mai kita ele da polícia sabe dia esse farma fa o ar no mal dele todo ele bom ele e aí sabe a moto da e a escala família e tu mamãe o mato uma Waluo laufana uma e o lami a toa fide uma e mata no fana no luia o lau fio le atua to taskia le atua to maa e awa ma le nana sa i e luma lava lea i a te mato me e o e wha wau Amen. Se vamos falar no corpo. Vamos ir lá com a levaria de ir por ele falou que é seguro. Ela foi a marca e caiu por um por marca aqui da fundo. Cai ele vai como cai que vai lá. Não uma coisa lá por aqui o filho mas não lá vamos muito mais um Ale uma fama aí. Ele fala fanfangana na ia o asumi deu logo que ele fala uma coisa aí e no mundo de não tá aquele vingas fala fanfangana al fala e não foi o sumo foi o curso do canal a pecar foi sabe na manuca e a não fala né foi que como lo se foi que a leola manos ai faça siriar os país ao ar de caíma o de dar uma moeda o número como nós o de faça logo minhas a de não faça logo que vai logo uma fala e mal perto vai se como faz mais de carecia a filme que como o de carecia de mais como tira o moço da a mais e é um campanha que nós compramos um pouco e que sai no carro para se virar belum pernah. Todo el facilidad, tanto manusia como metano a papel. Ono le wala au ka ia le atua
Si fai esse vai madura no fio, não fai aí escala ainda. Amai, o capo no ficava, o le cone corral, luma len, no len, e le cone corral, na pula, o le cone capo vem. E aí, por ele lá, o ele fazia para fazer, que era lua no mais o cone corral. Faca de leite malu, vivau, e ela veio no final na cupi de tua, o que foi o cupo meio capo do, que mamou ele fazia. Si paese paese le pikila e o paese ka lutar e o ka ko si e le o ko le ka o ka ko ko o o na no ke ni ko ye ai le fai no fa na o ka ko ma e ko ko na me si ka na mi ri ko ma na ro mo mai fa ma je na na no ye si si na na me ha te ko vai ko ai na some speaking folks just follow me about next door or the corral. We will finish our works next door. We have some ice water, and the rest will be at Pony Corral with Lamp and with everyone will be back. Please be there. We go to that time, be standing here and stay there till I get there. Okay? I'm going to find out. You're going to follow along. That's right. Hey, hey, I'm gonna go. That's the kids. Mama has no, they're trying to Come on, here. Where's the other shoe? It's probably in the court. Oh, yeah, here. No, I think it's in the wall. Okay, let's go. Let's go, guys. You have to just keep it going, babe? Yeah, it's Uncle Moose.
Come on, Toby. Toby, bye-bye. 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 Go bye-bye. Wow. Yeah, too many of them, man. If they're older than you, I'll keep them. Did you actually broke? Yeah, I'll put your room right there.
Yes, you can answer that.